umukino w'umupira w'amaguru watangiye gukinwa mu Rwanda ahinga mu mwaka w'1300 utangijwe n'umwami w'u Rwanda Mutara wa gatatu Rudahigwa ku bufatanye n'abapadiri bera Pere Blanc bari barageze mu Rwanda mu mwaka w'1900 ubwo bashingaga za misiyoni ahatandukanye mu gihugu. Muri icyo gihe umupira utangira gukinwa mu Rwanda habaga amakipe atandukanye ashingiye ku mitwe y'ingabo no kuri za sheferi arimo yitwaga Maregure y'Inyanza yanakinwagamo n'umwami Rudahigwa ndetse n'amagaju yo mu Bufundu ku mutware Rutaremara watwaraga agace k'Ubufundu aho ubu ni muri Nyamagabe. Nubwo hagati y'1930 na 1960 amakipe yari ahari yari yiganjemo ashingiye ku mitwe y'ingabo, amadini ndetse na za sheferi z'icyo gihe. Nyuma hatangiye no kuvuka ibitekerezo byo gushinga andi makipe kuko umupira w'amaguru nk'umukino umwami yisangagamo wari utangiye kugira abakunzi benshi mu gihugu. Igitekerezo cyo gushinga ikipe ya Rayon Sport cyatangiye kuvuka mu ntangiriro z'umwaka w'1960 nyuma yo kunozwa neza ishingwa mu 1964 ishingiwe mu cyahoze ari komini Nyabisindu muri perefegitura ya Butare, ubu ni mu murenge wa Busasamana akarere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Rayon Sport yabonye ubuzima gatozi tariki ya 25 Gicurasi 1968 biri kiba ikipe ya mbere yemewe n'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda kuko sitati yayo yanajyanwe kwa noteri wa leta. Aha tugiye kurebera hamwe inkomoko n'amateka n'ibigwi bya Gikundiro, isaro ry'Inyanza, ikipe ya Rayon Sport. Iyi ni Mivida 24. Genda Adolphe Janeman mbahaye ikaze mbibutsa gukora subscribe, like na share ko n'ubuntu kandi ni inkunga ikomeye. Nyuma y'itanga ry'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa mu mwaka w'1959 amenshi mu makipe yari ariho ku ngoma yarasenyutse. Nyuma y'ibihe by'iminduramatwara revolution yo mu 1961 yemeje ko ubwami buvuyeho burundu hakaza repubulika. Icyo gihe hatangiye kubaho amakipe ashingiye kuri za komine, amashuri n'ibigo by'ubucuruzi mu rwego rwo kwidagadura kuko umupira w'amaguru wari utangiye gukundwa. Icyo gihe umurwa mukuru w'u Rwanda wavuye i Nyanza ujyanwa i Kigali, amakipe mashya nayo atangira kuvuka simbura yahozeho ku ngoma ya cyami yari yarasenyutse. Bijya gutangira havutse ikipe ya komine Kiyovu muri Kigali, ikipe ya komine Nyabisindu muri Nyanza, ikipe ya komine Mukura ya Astrida Butare, ndetse hashinzwe n'izindi kipe ariko zitari zikomeye cyane zanagiye zisenyuka uko imyaka yasimburanaga. Ikipe ya komine Nyabisindu ntabwo yigeze yibonwamo n'abatuye ako gace nk'uko bibonaga mu ikipe y'Amaregure y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, biza gutuma mu 1934 wari perezida w'urukiko rw'ikirenga rwa Repubulika y'u Rwanda wakoreraga i Nyanza Murego Donald ashinga ikipe nshya idashingiye ku buyobozi bwa komine ayita Imirasire. Bigeze mu 1935 padiri w'umubirigi witwaga Arnaud Chanoine wayoboraga Collège Christ Umwami ya Nyanza, Collège du Christ Roi de Nyanza, ikipe Imirasire yahise yiha izina rya Rayon Sport. Yaje kwamamara rirenga Nyanza rikwira ibice byose by'igihugu ndetse yamamara no hanze y'igihugu. Uko iminsi yagendaga isimburana Rayon Sport yagendaga irushaho gukundwa, abanyarwanda bakarushaho kuyibonamo kubera ko yari ikipe idashingiye kuri za komini nk'ayandi makipe yavukiye rimwe mu bihe byayo nka Kiyovu Sport na Mukura Victory Sport. Wasangaga afite abakunzi benshi babaga batuye muri izo komine yavukiyemo. Kutabogamira kuri leta kandi byatumaga ifatwa nk'ikipe y'ibwami kuko itajyaga ishyigikira gahunda zo gutanya abanyarwanda zazanwe n'abanyapolitike ba nyuma y'ibihe bya revolution. Rayon Sport aho kujya muri iyo nkubiri ya politike y'ivanguramoko yatanyaga abanyarwanda, yo yibandaga ahubwo ku cyatuma bunga ubumwe bakimakaza umuco n'amahoro n'ubworoherane binyuze mu mikino. Rayon Sport nubwo yakundwaga n'abanyarwanda, abanyapolitike benshi ntibayumvagamo ko bayifataga nk'ikipe ishyigikiye amatwara ya cyami bitewe n'agace yari yaravukiyemo kari igicumbi cy'ingoma ya cyami yari yarahiritswe mu 1959. Ibintu byahindutse bibi kuri iyi kipe nyuma y'ifungwa rya Murego Donald washinze Rayon Sport, akaba ari n'umuntu wa kabiri mu gukomera mu gihugu nyuma ya perezida wa Repubulika Kayibanda Gergor. Murego Donald ubwo yafungwaga n'ubuyobozi bwa perezida Kayibanda kubera impamvu za politike, aho byavugaga ko yazize kudashyigikira perezida Kayibanda kuri politike y'amacakubiri, byatumye Rayon Sport isa nk'ibuza ukuboko kw'iburyo kwayo kuko yatangiye guhura n'ibibazo bitandukanye. Gufungwa kwa Murego Donald nk'ubwo byatumye ikipe isubira inyuma ariko ntiyasenyuka nk'uko byari byaragenze kuri amwe mu makipe nk'Amaregure n'Amagaju yari yarasenyutse. Rayon Sport yakomeje gufashwa n'abacuruzi b'Inyanza
Nyanza bakoreragayo ndetse n'abari baraje muri Kigali ku mpamvu z'ubucuruzi. Muri urwo rugendo rwose rurimo ibyiza n'ibibi, Rayon Sport yakomeje kubaho ibiharanira kubaka ubukombe, bituma inatwara igikombe cya shampiyona ya mbere yemewe na FIFA ndetse na CAF mu 1975 kuko nibwo Ferwafa yemewe nk'umunyamuryango w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Rayon Sport yahawe iki gikombe ndetse ahitaba n'ibirori bikomeye byo kucyishimira ku bakunzi bayo bari batuye ahatandukanye mu gihugu no ku bakunzi bayo bari bari i Nyanza, by'umwihariko bari barihebeye ikipe yabaga i Nyanza muri icyo gihe. Rayon Sport kandi yongeye gutwara igikombe cya shampiyona mu 1981 ubwo batwaraga igikombe badatsinzwe umukino n'umwe. Umwaka wakurikiyeho w'1982 Rayon Sport yaje kuba ikipe ya mbere yasohokeye igihugu mu marushanwa y'amakipe yabaye ya mbere iwayo, Ligue des Champions de la CAF, kuko yari yaratwaye shampiyona y'1981. Rayon Sport yimutse i Nyanza ijya i Kigali nyuma y'ibibazo bya mikoro nyuma yo gutwara igikombe cya shampiyona cy'1981. Kuva ikipe ya Rayon Sport itwara igikombe cya mbere cya shampiyona mu 1975 kugeza ubu ni ikipe ifatwa nk'ikipe y'ubukombe mu Rwanda, aho yegukanye ibikombe bitandukanye birimo ibikombe bya shampiyona 9 birimo igikombe cy'1975, 1981, 1997, 1998, 2002, 2004, 2013, 2017 na 2019. Ibikombe by'igihugu kandi ibi twita Peace Cup cyangwa se igikombe cy'amahoro yatwaye ibikombe 10 birimo iki 1976, 1979, 1982, 1989, 1993 yaragitwaye, iki 1995 nakiragitwara, itwara iki 1998, 2005 irakisubiza, 2016 iragitwara ndetse n'igiheruka cya 2023 niyo ikibitseho. Yatwaye kandi igikombe cya Sekafa yo mu 1998, inatwara igikombe kimwe gihuza ikipe yatwaye shampiyona n'ikipe yatwaye igikombe cy'igihugu cyangwa cy'amahoro Super Cup y'u Rwanda muri 2017. Amateka yayo yakomeje yiyongera aho muri 2018 yabaye ikipe ya mbere ikomoka muri East Africa yageze muri kimwe cya kane cy'amarushanwa nyafrika, inakomeza gutwara ibikombe bya shampiyona ndetse n'iby'amahoro. Abakinnyi b'ingenzi batazibagirana mu mitima y'abakunzi ba Rayon Sport harimo Murego Donati, Fatikaramu, Tigana, Sembagale Samuel, Munyurangabo, Emedola, Misiri, Risara Tanganyika, Juma Pala, Murangwa, Kanyandekwe, Murenzi Kasim, Kayiranga, Mbusa Kombi, Habimana Chrysostome, Gatete, Mirenda Kawembe, Cedric, Bitana Jalemi, Witakenge Jano, Mudeyi Nazel, Bokota Rabama, Kasirye, Sina, Makenzi, Kanombe, Katauti, Karisa Korode, Karisa Kase, Sumaile Musa, Mbanze Jonathan, Muyambo Chachala, Abubaba, Piero Diala, Muhammad Mosi n'abandi batandukanye. Iyi ni Mivida 24 ndabashimiye.